Sanibona bafethu. So now sizo-add-a i-texture ekanje la kule bhokisi lethu. So ziningi iy'ndlela zokwenza le nto, like ziningi. Into ebalulekile kuqala uku-unwrap-a le object le. Uku-unwrap-a, imagine ufuna ukudweba something kuplastic kuplastic nje, uplastic ophelele. Ngithi ngiba uma ngithi. So ufuna ukudweba something la kuplastic. Maybe ufuna ukuprint out something, maybe ubuso bakho something kanjalo. But uthola ukuthi mawuthola usquashekile kanje. So mawuprint out kule nto le, uzothi uma uvula izinto zobe stretchekile zingekho in place. So kumele ulukhunga uqondise kahle before uzokwazi ukufaka isithombe kuwona. Indaba ye-unwrapping into ecishe ibe kanjalo-ke ngoba ekanjena nje ngeke sikwazi ukwenza lokho. So ukuze sobona kahle le nto, siye kwiwebsite lezi vama ukudownloada kuyona uPixabay. Pixabay sivama ukudownloada kuyona iy'thombe lezi ekade silokhunga for i-modeling. Basically le website lena ukwazi ukudownloada iy'thombe mahhala uyisebenzise na online ungalo ukhungo. No-music ukhona, nama-sound effects, kuningi nje. So lezo zinto ukwazi ukuyisebenzisa online without ukuthi ube nama-copyright issues. So la ku-search bar ngizobhala uWood. Ngithi Wood ngizoyishare nelink yala but just ukutshengisa nje ukuthi kusebenza kanjani. Ungadownloada noma isiphi isithombe la. Kodwa if ufuna isithombe ozosisebenzisa kwinto eyi-3D kanje, kumele u-avoid-e iy'thombe. Uthi ngibuke i-example e-right. Iy'thombe ey'kanje uthole ukuthi siyakhanya kahle la but la kuma-edges si-dark yabo. Esinye sazo lezi. Kumele nje isithombe sakho silayitheke evenly njengalesi. Yabo lesilayitheke kahle asinawo lolu khunga lo khala lo ngathi ulukhunga uyi-shadow la around ama-edges. So nasi esinye esi-bad example. Singcono lesi kodwa lezi ey'bhalwe o-limited deal what isuke idayiswa. So ziba zinhle zona kodwa ukwazi usithola. Ngizokhetha nje. I think ngiyasithanda lesi but simnyama nalesi si-right. So ngizoklikha kusona bese ngithi free download. And then ngizosave lana-ke kwikhompyutha yami. Lo angisenandaba naye, ngeke ngisamsebenzisa kakhulu, so ngizomdonsa ngithi ngala ngehla ku-timeline ngizoselecta u-shader editor. Ngala ngizokwenza kube i-UV editor. Yabo i-UV editor ngala, i-shader editor ngala. So lona ngizomselecta ngiye kuma-materials la ezansi ngiklikhe u-new or ngizoklikha la u-new. Mengithi new kuzokwenzeka a new material. And then lapho sekumele ngishintshe-ke ngizoklikha la phezulu lapha nendawo ukuze ngizobona ilukhunga whatever ngiyi-aplaya la. So if ngishintsha ukhala wami, okay, ngibe ngiselekta into e-wrong, Control Z, ngifuna ukuselekta lo kahle kahle. And then sothi new, sipress u-N. And then into engiyifunayo ngizothi edit mode. Yabo uma uya edit mode kunalezi y'kwele ezenzeka la. So lo ngoba eyibhokisi u-unwrap-ekile but ilukhunga ama-UV yakhona it's like asithi asiklikhe uface, uklikhe lo face lo. Yabo nawu la, uklikhe lo nawu la. Mengiswisha off leya nto leya nale button leli kwazi ukuthi kuvele into engiyiselekthile kuphela la. Yabo nakhiya. Zonke lezi lukhungazi la but ku-unwrap-eke ngale ndlela yokuthi bekuyibhokisi elincane. So since thina sesikushintsha kanje, so lokhu ngeke kusasebenza, so sidinga uku-unwrap. But before ubone ukuthi ngikhuluma ngani, soza la ku-shader editor. So qala la uthi edit, uthi preferences, klikhe la, uklikhe u-add-ons and then busu-search-a u-NODE and make sure ukuthi u-Node Wrangler u-enabled. And then mese silana uzopress u-control ungawudedeli bese ukupressa no-T. Yabo ibhokisi lesi selishintshile selimnyama. And then la okubhala u-image khona ila sesiselecta khona isithombe sethu lesi sisi-downloadile. So uzothi open, klikhe la bese uyahamba uya la o-downloade khona lesi sithombe. Nasi la and then uthi open.
Mawubuka la phezulu akufani ku-right, kodwa masubuka la kudonsekile kwawolayini abanje abangekho straight kahle. Ingenxa yokuthi sithathe lo sa-exclude sathi, so konke la kuma-edges akukho grand. Ukuze-ke bebe right kahle befane nalokhu kumele siyilukhunge, kumele si-unwrap-e yonke lento le. So si-unwrap-a kanjani? Ziningi iy'ndlela but ngizokutshengisa esimple okwamanje. So selecta le face nale, just yonke le face la ngaphezulu. Vele upress u-shift bese uyaklikha bese uyadonsa. Wenze sure ukuthi awumselect lo ngala nala. Shift u-box select. Okay. So bonke abanesurface le is-edinga phezulu or engaphansi ngizoba selector. Njengalo ola ngiyamselecta nalaba ya ngipress u-shift ngiyamselecta. Kwenzeke njani laphaya? Yeah, but yeah. Nalona ngiyamselecta, ilo ngiyamselecta. Just nje wonke ongaphezulu ongaphansi because mangithi top view bonke siyababona kanje. And then bese kuba yilo ngimselecte. Nazo-ke angicabanga ukuthi khona osalayo cause laba balapha phakathi akunandaba kakhulu nabo but nabo sesingasale siba-selecta nje. Uma ukuthi uyakwazi ukumbona umselecte nala ngaphansi uthi select nala ngaphansi uthi select. Yeah. The reason why ngiba-selecta bonke kanye kanye is ingoba ngifuna ukuthi mengiba-unwrap-a i-scale sabo singashiyani. Uzobona into engisho ukuthi yini. So ngizoya ku-top view, uthi view, viewpoint, and then uthi top. And then from lana uzopressa u-U, and then ubususelecta u-project from view. Project from view. So usuprojectile from view naba-ke laba. So into ozoyenza manje ungadi-select lutho. Usuzoza la uselecte bonke noma upress u-A bese upressa u-S ukuscale. Scale up, scale up, scale up, scale up, scale up. Yeah, uzame nje ukugcina ngala cause kuyabonakala. For example ngizoza la phezulu. Ngifuna ukutshengisa ukuthi mawuscale udlula la kwenzakalani. So scale up udlule. So if uscale udlula la lona ngoba outside kulesi sithombe lesi. Isithombe yes sisibona la kuphela but siya duplicate-eka la esingaphandle singabonakali khona. Siqale phansi la siqale phansi la. So if ubuka carefully la kunalo layini lo. Lo layini uhamba la ngqo ukuthi lo kulesi sithombe ebegcina la. But ngenxa yokuthi uphumile kancane ngale usezophinda ethole lesi sithombe ngaphandle la singabonakali khona. So that's why kunalo layini lo. So into ezizama uku-avoid-a-ke ilo layini. So kumele scale it down just ukuba ngaphakathi ukuze sofihla labo layini lapho. Kodwa-ke into enye ongayenza ukuthi uselecta abambalwa njengalona mhlampe nalo ehambisana nalo bese uza la uzopressa nje uthi uclick i-move tool uthi uclick i-move tool uthi ukuba seceleni kancane noma ungaba saphambili just nje ukuthi kungabukeki as if ilokhunga image eyodwa kuze la phansi yabo bethi ukushiyana kancane. Yabona la basafana exactly ngenxa yokuthi lo simuvile nalo singamselecta sesukumuva sizombeka ngala ekhoneni ethi ukuhluka kunalo yaya. Bese sizoba selecta manje ilaba ababhekele phambili kanye nalabo abangemuva. Just nje bonke abala. So ngavele ngipress u-shift ngithi shift ukuze kuzoselecta nalabo abalapha phakathi. Ngiselecte lo shift ngiselecte laba. Mhlampe nje ngivele yonke nje into la ngaphambili ngiyaselecta. Uyini lo ya? Oh ilo line lo, okay.
then bese ngemuva nakhona ngizoselecta bonke ngo-shift, ngipress u-shift ngawudedeli lokhu ngidonsa nje. Ngidonse la, selecte nala. Yeah. So bonke laba abafeyise ngala or nangomunye sala. Bonke laba abafeyise ngala balokhunga. Sengibaselekthekile bese ngithi 1 noma ngithi control 1 ukuze ngibone ngaphambili, noma ngithi viewpoint ngithi front or back. Mina u-back-ke cause iphambene lokhunga yami. And then sengizopressa nangomunye osalayo. Nangomunye osalayo. And then sengizopressa u-U ngithi project from view again. Nazo-ke. Kumele ukwazi ukubona ngala ukuze uzobona nalo ukuze mase uscale bengashiyani ngokwe-size. So njengamanje le texture lo ibukeka inkulu ngenxa yokuthi lo mncane laphaya. So sothi scale up, scale up, scale up, scale up. And then simposition kahle. Scale up again. Nazo-ke. I mean ku-right but indlela abafeyise ngayo ayikho right. Yabo lo sengathi ngaya phansi kaso noma lo sesimyekile-ke eceleni kanje but lo ephansi. So ngizoselecta lo, press u-shift ngiselecte lo. And then ngizothi R ukurotator bese ngipressa u-90 u-90. Ngizomehlisa lo kancane nje ngithi ngibeke la eceleni. Ngenzela ukumbuyisa lo, ngiselecte lo kuphela. Ngenzela umbuyisa la phezulu bese ngimusa eceleni. Just ukuthi bengafani exactly. Ngibaselecte bonke. Mhlampe bese ngibascale up just kancane. Scale up. So sengiyayithanda-ke manje mise kanje. So ilokhunga laba ababheke phansi and then lo ubheke le. So asebesele ilaba bangala abafeyise that way abasemasayidini. Lo sendleleni ngizomselecta ngipress u-H ukumhide, ngiselecte lo H, ngiselecte lo H. Naso-ke ngibuye ngiselecte lona ngize ku-edit mode ngiselecte la, press shift ngiselecte la. Ngizama ukuthi-ke ungabisabaselecta labaya cause siba-edile on top view. Selecte lo. Khona laba abalapha nendawo nabo siba-ede lana. Lona lo. Okay. And then bese kuba yilaba bangapha. Lo. Ngizama ukuzuma in lapha cause khona lo line esiwufakile la ngaphansi nendawo. Nawo ubalekile. And then bese sibuya sithi lo. Okay. Angicabanga ukuthi khona osalayo. Ngicabanga ukuthi khona osalayo. Yeah. And then lana-ke view le side elingala. Noma ungajikisa nje ilokhunga yakho ithi ukubheka ngala kancane. And then bese upressa u-X lo red makuthi ibheke kanje into yakho. But ufuna kube yiside upresse lo X lo ukuze izoqonda kanje. Yeah. Noma nje ungathi viewpoint ubuso uthi right or left. Awunankinga nakho. And then uthi U uthi project from view. Okay. And then sesebenza ku-scale ke manje. Select all ngo-A la uthi scale. Nalo sengathi engehla athi kanje instead of ukuthi sideways. Kukwena kodwa ukuthi wenza kanjani. Mina ngizothi R 90 and then bese ngithi scale kancane nje up. Yeah. So yaba right ngemuva ngamshiye kanje ngingalokhunki. But njengamanje yeah. Oh, osele ilona. Are you right? I think ubukeke emkhulu kodwa so ngizoselecta laba ngithi A ngithi scale even more. Yeah, I think right.
and then asebesele-ke ilaba ba-grey njengamanje banama-material abalokhu ngekuyona. So select ikhabethe la ku-material 001 double click uthi khabethe color or anything yabo, and then bese ubuya uselecta lo, uklikhe la ku-drop down not ku-new, uselecte ukhabethe color lo kade siwenza, uze la uthi drop down uthi khabethe color. So if ngisondele eduze uyabona la ukuthi akanabo labo lokhunga lama-stripes la ewood la kade siwafakile, yena uwukhala nje o-flat. So kwenzeka kanjalo-ke if ufake isithombe kwinto ungayi-unwrap-ile yabo, especially if usuyidonse kaningi wayishape and then uzothola into kanje. So uku-unwrap-a kubaluleke lapho-ke and then lana under okay ngizothi tab ukuza ku-edit mode, sengizoselekta-ke bonke just ama-side. Yazi indlela elula yiphi, and then iya ku-front kanje, and then uvule X-ray mode, wenza sure ukuthi i-face select ilokhu ngiwe ngalokhu sidla isikhathi, and then bese uvele uselecta kanje konke la, laba bala phezulu vele nangala ngemuva sinandaba cause bancikile, and then bese ukuthi kulaba upress u-shift uselecte lo, shift uselecte lo, u-tricky kancane lo, but size kulaba shift uselecte kanje, wenze sure ukuthi uselecta laba kuphela, then uzoselecta le face le. Eish, indaba yayo sobuye siyibone, angisamlokhu ngalo. Tab uphuma, press u-shift uklikhe nalo, tab boba u-2 bebe ku-edit mode just ukwenza umsebenzi ube fast. Selecte laba la and then bonke nalaba. So u-X-ray mode wenzela ukuthi ukwazi ukuselecta nezinto ey'ngale esemva kwale face le. So selecte lo, and then o-trick ukuthi simselecte ilo nangu lo. So into esoyenza, so kumina yabo bonke lama-face la anama-dots phakathi nendawo, but kunalama-dots ala emaceleni ngendlela esimenze ngayo. Uma kuthi njengakuwena anginankinga kodwa ngizoselecta le dot, ngiselecte le, then lokho seku-right. Nala ngizokwenza same thing, ngenze same thing. Okay, bese ngibuya ku-3 noma ku-1 ku-front view, and then sengizothi U project from view. Okay, so ngeke ngideselecte lutho okwamanje, ngizoselecta yonke into la, noma nje ngibaselecte lo ophezulu ngimehlise ngiqondanise nesozansi, bese ngithi A ngiselecte yonke into, bese ngithi S umscale up, just nje ngimenze elokhungi ethi ungimatcha nalo, ngamscale up kakhulu just kangaka, yeah. So now use-right, kodwa-ke zisele lezi ndawo ey'la, zisele lezi ndawo. So selecta bonke, sithi tab, and then sesoya ku-view, instead of top sesothi bottom, and then selecta from la konke kuya phambili kanje ya, just uselecte phanenda ukuze ungeze ukuselecta laba basemasayidini sisibenzile. Press u-shift uselecte uthi, so bonke ba-selected. Sibuyele ku-bottom view, then ngizothi U project from view, naba sicishe u-X-ray mode, and then sesoba ngithi umsondeza just kancane, and then bese ngiyaba scale up. La uthanda ukudonseka ngoba uthanda ukuqonda kuleli side leli yabo, akalokhungile kahle on the top view.
akekho ngqo ngaphansi ngenkathi siproject ufuna ukubheka ngakuleli side kancane, that's why stretchekile kanje. So into esingayenza ukuthi siselect la bese sithi scale X. Umbo? Yeah, scale X. Yeah, akusafani-ke akusafani. Use-right lo, osesele ilona-ke so menza yedwa, tap. Okay, qala apply i-material ekhabethe, sithi ikhabethe. Yabo lo ayavela ama-stripes but not ngendlela. Iswishiwishi nje. So sithi edit mode, sithi 7, face select mode, then select wonke lama faces angaphezulu noma singavula i-X-ray ukuze kuzoba lula. Select bonke nabangaphansi. Select sithi. Okay, so abasalayo ilaba. Wenze sure yonke into iselectekile nangaphansi. Okay. Then sesobuyela ku-top view. Sithi U. Ngenze njani manje mina? Sithi U, project from view. Yeah. Kodwa-ke akafani so yabo akafani nalo, that's why bengafuni laba sibala lokhu nge-one by one cause bese soba nale issue le sokuthi sekumele sibaskele-ke one by one ukuze bengathi bayaqondana. Njengamanje i-texture la inkulu lana ikanje, so mengisikela up just kancane ukuthi at least bematch-e bese ngiyamuva mhlampe esayidini ukuze kungabonakali ukuthi ilokhu ngeyi-one. Yeah, akufani. Maybe scale up, scale down. I think lokhu ku-right. Bese siza kuma-sides. Size kuma-side. Then iside uba u-1. Yeah, ulokhu u-front noma u-back. Sithi U, project from view. Nawo select, scale up just kancane. Size kwi-front. I-front ibukeka i-right. Uma ingekho right so unwrap but sothi U. Si-project. Then naye bese siyamscale up just kancane. La sengathi singamqondanisa-ke cause ilokhu ungeyodwa yabo. So scale up kancane then bese simehlisa just nje uthole iphathi efana naleya ukuthi kuqondane kahle. Yeah, akufani. So iphathi yokugcina esele ile ngaphakathi. Yeah, isikiwe yona it wouldn't make sense ukuthi iqonde nje just like kanje. I mean i-right kanje but asale sesiyenza. Press Alt, uselecte zonke lezi ndawo. U-Shift no-Alt. Selecte bonke laba. Okay. So laba indlela soba unwrap ngayo ngeke sikwazi ukuthi front because bazo-stretch-eka laba. Ngeke kwazi sithi mhlampe side because bazo-stretch-eka laba bangala. So vele sithi U, sithi Smart UV project. Asizame lokuqala. Sithi unwrap. And then bese sithi rotate. Sithi 90. Rotate 90. Yeah. So ku-unwrap-ekile khona but kunalezi lokhunga. Noma nje uvela uthi U, uthi cube projection. Okay, lokhu kusinika much better results. And then bese sithi scale up kancane. Yeah, akufani. Although zisakhona lezi zinto but akusekho kubi
ngaleyo ndlela yabo. So yeah, imethod yokuqala le. So into esisele-ke ilaba. Laba just uzama ukubaphositiona kahle bephansi nendawo cause bebengekho. Just phansi nendawo nayo i-drawer. Just kancane. Alright. Okay, so lona ngizolokhunga. Ngizothi new material. Instead of ngilento le. Instead of ngithi Control T angifune ukufaka sithombe kuyena. Nje mhlawumbe i-roughness so angikwazi ukubona ke ama-details la. Oh nakho kancane nje. Into engizoyenza ngizoya ku-rendered view. So kumnyama njengamanje ngizoya la ku-world la ezansi. Ngikhe la bese nginyusa ngikhe ku-color la ku-dark grey khona bese nginyusa la kancane nje just kancane. And then ngizoselecta lo. Bese ngithi bese ngidlala ngalama sliders. Awenze mehluko kangako. But yeah, just unyusa kancane i-metallic just ukuthi ucwebezela cause i-handle phela yabo. And then mesiza la ku-material sombhala lo simbize ngokuthi KNOB. Okay. And then bonke-ke laba sebusobafaka le material nalaba le material nalo material. Yeah. Ngibuye la. Okay. So bekuyimethod yokuqala le. I-simple, straightforward. And then bese kuthi eyesibili if ngiza la ku-rendered view asibuyele nda kancane. Ngizoza la ku-scene kule button leli elingathi nama-dot awu-2 ne-triangle. Ngizothi add environment. Okay. Lana ngizoshintsha ngithi median point. Yes, ku-right kanjalo. Ngiselecte kule folder le. Ngizothi right click ngithi select objects. Uzoselecta yonke into. Makuthi ikhabethe lakho libheke ngala iy'nkenopho zakho zingalazi ukuvula li-right but elami liphambene yabo. So ngifuna ukujikisa laba ngibase all the way ngale. So ngizothi rotate Z noma nje ngipresse u-18 nazo-ke. And then bese ngithi shift S cursor to world origin. Ngifuna umskela up cause ama-lights amasondele kakhulu kule nto le. Bese ngishintsha la ngithi 3D cursor. Bese ngithi scale. Just kancane scale. And then bese ngibuyela cursor to median point. Yeah. Kodwa-ke le light le kumele ngabe ingaphambili ngale. So ngizothatha lona ngimdonse ukuthi ebengala. Yeah. The reason why iphendukela cause khonto efakiwe ukuthi ekwazi ukuyijikela efocus la. And then lo mekuthi useceleni somdonsa sizomletha la cause ama-lights wethu wonke yabo mengimuva afocus kuyena. Ilento le i-light target. Ama-lights wonke afocus kuyena la ayakhona. So ngizobeka lapha nendawo ukuze ezokhanyisa la. Nalona sengathi ngamdonsa ebengaphezulu kancane. Just uposition nje kahle. Mawuthi uposition right kuwena anginankinga. And then sengizoza la ku-rendered view. Lona uyangidisturba kancane. Ngizoya ku-world. I-strength sakhona ngizosithana down all the way down. And then bese ngikhanyisa labakhulu-ke. Ngiselect i-lights le ngaphezulu. Ngithi ukuyinyusa. Ngiselecte le. Ngithi ukuyinyusa. Selecte lo. Ngithi ukumnyusa. Kanye nalo. Yeah. Okay, so into engifuna ukutshengisa yona ukuthi la kwi-surface leli khabethe like li-straight ukubone iplanga engathi linama-crease like noma ulithinta nje kunalokho kuba mahadla yabo. So akukho nje flat kanje. So le method esoyenza ilungisa lokho-ke ukuthi ena isithombe osifakayo singabi kanje. Yebo leyo nto leyo. So sengizobuyela la ku-object.
ngivule lento kuleli ukhunga ekade ngisanda kuyifaka lena, ngizopressa leliso leli ukuhayida yonke leyo nto leyo. So indlela esizokwenza ngayo-ke lento le, uzoselekta ikhabethe la principal BSDF le node le, sizo-disconnect-a la, sithathe laba sibabeke eceleni kanje. So uya kwi-internet, so ngena kule website le ebizwa ngo-Polyhaven, le iphethe iy'nto ey'ningi and zamahhala futhi uyakwazi noku-donate-a khona if unemali. So klikha la u-browse texture and then uklikhe u-wood ngala eceleni. So maningi-ke ama-texture la, u-choose may'khethele. Ngizokhetha ecishe ifane nale esiyisebenzisayo mina njengamanje. So ngizothatha le ngala ebhalwe u-oak, ngiklikhe kuyona and then obviously sisebenzisa uBlender and then uzothi download, u-choose iquality 1K, 2K, 3K, 4K, 16K. I prefer ukuhamba no-1K okwamanje, 1K and then bese uklikha u-download and then bese uyayisave-ke kwilokhunga kwikhompyutha yakho. Sibuye kukhompyutha, kumele u-unzip le file. Mina ngisebenzisa uWinrar ukulokhunga but kumele u-unzip kuqala. Ngizothi extract here and then sekune folder ebhalwe textures. Mangena kuyona inazo zonke lezi iy'thombe lezi phakathi. Ngizobuyela kuBlender and then lana-ke sengizopressa u-control ngamdedeli, ngipresse u-shift ngamdedeli, ngipresse u-T. I'm looking for leya folder leya ekade ngidownloadela kuyona. So Blender, textures, selecthe uqala ngithi shift, ngiselecthe ukugcina bese ngithi add ama-textures. So zonke iy'thombe zami zizo-edeka la, simqhelise lo. Angidinganga uku-edda lezi zinto one by one ngenxa yokuthi ngisebenzisa i-node wrangler le ngiyivule la. So iyona engenzela ukuthi kube lula ukuthi ngenze lento le. So sengizoza la eduze and then bese ngiza la ezansi ku-normal map and then ngihlale ngale number le. Yabo khona into eyenzeka ku-surface. Yabo uma uceleni ngathi kunogqinsi. So mengiyehlisa kuba flat, mangiyenyusa kwenza libukeke engathi la ngempela lelo khunga leli khabethe leli. Unothisa nendlela i-light eshaya ngakhona like maceleni mengehlisa all the way down like ku-flat nje, flat. But mengenyusa kancane, yabo ngathi kunama-creases athile. Yeah, so yonke le texture le i-apply-eke kahle ngenxa yokuthi bese si-unwrap-ile yilokhunga ikhabethe lethu. And then-ke sengizo-add i-camera bese ngi-render out-ke lesi sithombe lesi. Sibuyele la, siklikhe la, vertical split, Shift A, camera, sihlehlise, sinyuse, ibheke kwi-position e-wrong. Ngizopressa u-N ngala, ngiklikhe u-items, ku-Y ngizofaka u-0, ku-Z ngizofaka u-0 and then bese ngifaka u-18. Whichever la kumele ibheke khona ikhamera yakho but kumele ibheke phambili bese ngithi 0 and then bese ngiyisondeza eduze. Ngifuna ukuyijikisa ibheke phansi just ukuthi libone kahle nje, ibone wonke nama-details. Ngiseceleni ngiyiphendule kancane just nje to get wonke lawa ma-details lawa. Yeah, ngiklikhe la, iyakhanya lokhunga isithombe sami but si-dark kancane. So ngizo-amplify ngokuklikha u-world laphaya bese nginyusa i-strength kancane. Nazo-ke ku-right la bese ngiklikha laba bowu-2 lapha phezulu ukuhayida everything. Yeah, ku-grand and then bese ngithi render image.
Yeah, nasi isithombe sami sengiliqedile ikhabethe and to be honest angiwuthandi lelo khunga le-texture le ela. So into engizoyenza ngizothi back, ngibuyele la, ngiselect ikhabethe lami, ngizodisconnecta yonke lento le. Ngisale nalaba ebengena ekuqaleni, zoom out, ba-select bo-2 benyuse base phezulu, connect-e lona la, kubuye loyana, wenze sure ku-render wakho ukuthi u-cycles, u-denoise uselekthile. If une-GPU uyiklikhile, maximum sample ubeke 200. Maximum samples, ku-render ubeke 200 and then bese uthi render image. Oh, into esisalile yokugcina nangiya, like sengikhohlwe nya. Selecta lapha. Konke la okuneso le elifihliwe khona elivalekile uyizovula. Then bese kuba yilo. Naye ngizomfaka ikhabethe. Nalona ngimfake ikhabethe. Yeah. So akubi khona yabo, angidingi nokulokhunga noku-unwrap-a. Kuvele kwangena kahle nje kwathi khaxa. Yeah, ungaqhubeka uzama ukurefine kahle but ngizoma la. Then sengizoselecta laba alt ukuselecta yonke le edge low planner. Ngiselecte lona lo. Na ngala press shift alt selecta yonke le edge. Press lo nalo. Bese ngiselecta lo, ngimnyusa eze phezulu, ngiselecte lo. Bese ngiyascale up kancane nje, just kancane. Yeah, ku-right kanje. Then sengizobuyisa-ke manje lo QLE, ngipresse le yaso leya. Bese ngithi render image. Isithombe sami sesiqedile, sengiyasave, save image. Ngiyasibize ngekhabethe and then save. So lama exercise lawo bewukuthi ukwazi ukujwayela ukuzenzela izinto ku-Blender, awayona i-waste at all.